puudutad maa ära, siis hästi kõrg. Akselile läks. Бабушка надеваешь, мимо руку, то все подлетает. Läbi markerite ümber oma kollase tuleb üks ühele. Что ты с мячом ползешь? Ты уже бить давно должен. Здорово, Миша. Сбивай. Да в ближний ударь, все. Там остынет. Да быстрее беги. Артем, иди на мяч. Дай им быстрее все делай. Ты очень близко подошел. Кирилл Стоп. Tiitas, miks sa vastaid on? Можно наоборот. Получили. Вот сюда пойти, да? В эту сторону. Алло! Iga laupäev peab pärast räägid minna, jah? Vaata, kus Tiitase põlv on, miks see põlv siia kõrvale ei tule? Mitte ei lähe sinna taha kassi. Ei vastupidi. Tule kokkule. Tagumine rida, pange käed selja Pane ilusti. Ja selge on. Nii, olete valmis? Nii, austate oma jalad. Kui ilus. Stop. Vaadake siia. Stop, veel. Kaitseolukorras sinu mängija. Nii, ääred, Taavi Kristoffer. See on Markus. See on Markus, jah? Ja Taavi Kristoffer. Öelge, kas teile saab praegu sööta anda? Ei. Mis see äärtemängijate põhiülesanne on? Äärde. Nimelt, kas nüüd saab teile sööta? Eks ju, te teete endale kohe ruumi ja samas, kui see mängija siit nüüd ära tuleb, kuhu nüüd on võimalik sööta? Kaspar Kasemale, just nimelt. Selle jaoks on hästi tähtis see, et te mängite ääre peal laiali. Eks? Okei, teises ääres sama jutt pean näitama või teate? Teame, okei. Kaspar Kasemal, sinul on nüüd vaja vaadata vasta... Kui palju üks poolaeg on? 20 minutit. 1, 2, 3. Kalev! Tea ikka sama, mis... Meie valmis! Все, быстрее! Me võime siis just... Куртки! Алло! Куртки снимите! Hea ja tagasi oma Края, Эрго! Эрго,
Антон, быстро. Подними вот сюда, быстрее. Стефан, Вот кэшболик. улетел. Ты даже побежал, никому не сказал. Вот ты класс даешь. Куда ты даешь? Стефан, У него игрок, блядь, вот. Ну, Эрку, блядь. Ой, не выбивай! Леня! Куда защита? Вот, Дэйд, не забивайте! Сейчас смотрите глазами. Вы сейчас получите тогда. У тебя был мяч и принять, и идти вперед. järgi! tagasi, Markvar, väga hea! Kristoffer, jää keskvälja, Kristoffer! Jää keskvälja praegu. Hea, Kristofferile suuname. Kristoffer, värava alla tule sina! Hea! Tubli! Первый. Спокойно. Далеко ты мяч. Ну останови! Ты щеточкой останови мяч, а не подъемом. Дэйв, ты чего, блин? Играй. Да останови ты мяч, Дэйв. Иди. Спокойно. Иди, Кирилл, иди. Обыгрывай. Первый кто? Ну! Что тебе надо еще? Не пихай! Дай сюда! Стефан, sina mängid! Кирилл! Stefan! Кирилл, иди нападение слева! Кирилл, в центре! Ты не уходи с поля, если ты устал. Ты пас дай туда раньше, ты плохо не работаешь делать. Конец уже уходит. Ты раньше мне предупреждай, менять. Давай сейчас менять. Я мне в голове не представляю. Нормально. Давайте прессингуйте сразу. Прессинг сразу, ребят. Lõika sisse õigele. Lõika, Kristoffer, lõika! Первый, Миша! Выходи! Nurga lööb! Tiima lööb! Еще твой! Ära lenda! Kristoffer, ära mine! Hea! Meeskonnale elagu! Anna pall ka, kus pall on? Kristoffer, sa ajad pallipoisid, jah? Poisid, kes tahab tulla peastaadionile, praegu pallipoisid. Poisid, väga tubli, teile uudis.